Jani aturang ring sang Prabu tuh adi somah beli anak ibu koi dewo ngudiang unduk ke ane buku kene lakar kebangang sanang aturang kapin yang lingi hido sang mawang rat hido sang Prabu Maring Madura puri tangkil sing sanangan anak ibu adi lakar buin nyanegang pejalan beli maka cutat jani subo apa menbuin sanang lakaran tiang lautang tangkil kapin yang ide sang Prabu ring puri Madurapura nyawe semus kurenane mapan kadi punika pengraos iswarnang karo mawasana ketimal rares oleh somah dane nguda momo pisan beling tuh beli bagus somah tiang anak ibu ko beli dong bedek nyen tiang sing menyet kapining beli ngelah pepinah buku kene dadi momone ane gelarang beli yeling lobo dulu bakang beli kade nawang ane kasih nanggah pancoma sinalih tungil momone totonan lakar bakat ulurin beli satuan bojog neraka tuwing ngekengken ketuturan ya to satuan yoni bojog to jak punduh hangat tetani aduang keti sau pelanta sama kini bojog apa ane ketemuan neraka jele ane ke tampedang mapan nyasar tingkah ipun namapan nung kalik nyasar sing anutin kapiningan medan sastra ri sejeroning pelaksanaan iyo nih dadi bojog kocap buin di subane ibojog mati pejah anake ngorahang sing nyen buin numitis yo dadi sang rumah geluweh to manumitis yo ne buin mawali dadi bojog caro kadi jati mula ento patut anggon imo hari sejeroning meneresti manumadi dini lantas ado di jakat sekalo pangado angon geguat pangado angon sepat siku-siku angon pertiwimo contoh yang bahasa Inggris example nake ngorahang kalau melak sano pang amole kengken ban mau praberti mau pidabdab mau parilaksana mai lantas ado dini di jagat sekalo panggumanti hidup irago dadi nak luweh maguno pangsido lantas mapi koleh
ane dulu daging kepatutan lengan ane sanang tuwut ane sanang dulu risa jeroning meneresti mai dini di jagat tua sing jadolen beli daging kedarmikan darmu kepatutan itu sanang lima kang alon alon dumun beling ngediolas yang caro sesengake bubur pelebang belabar bersyukur dan bersabar adeng-adeng alon-alon beli doje gerasa gerusu tak kalaning apu jani lakar laksano yang sanang gugu atur titiang do bingung namapan sing jado dadu sing jado telu somah tiangane bagus sing nyen tiang ajumang pemaro beli yang on tiang somah to sanang pesan gugu sanang pesan tiru akengken atur raos tiange beli ada beli angesang iya nadi pengide tiange do beli bingung di depengane buku jani buina sing nyen sanang beli engsap kapiningane madan geguat kapiningane madan ugar-ugar maya utang ring sang resi namanut kapining ane kasinanggah dari reno to tetlu utang irago maurip dini dijagate nejani naurutang kapining ido sang rumago resi sanang pesan sing gedadi irago lakar ngengsapang ngudo bingung loban mana bakat utang di tepengan ibu ko jani ngudiang man anak ibu ko beli jag setato bingung paling momone lakar bakat ulurin yang kena lakar bakat ulurin mapan singidangan ake ngelahangan madan kena ngelah pipis daso nage makito pangduang daso ngelah mobil besi pangidang beli mobil bintlu teketo nyenjati kena iman uso ngidiolas yang kapining beli do pesan ngulurin ane madan kena beli ni ane momo dek puniku ipane mas bingung ngaliput wih Dewa Ratu Agung tatkalaning miragiang akingken raos somah dan ini iswarna kare punika puih ngawinang bingung paling ipande mas suwarnang kare tempel ring kurenan amawasana kebatak sangkaning bingung paling ane pinaka wiwitan ngawinang rares nung kalip bani tempal kapining somah dan ini duara tatas bener beli mapan keliput dening raso bingung sampun pasti kau sebo bener pesan sing jenawang cen ane lepas cen ane bener cen ane tuno cen ane lebih
Jati agung ngedotipun ngalit tegar Maku jatine ingyan Panemas Warnangkara sing jeung hitungang bebedak poleng tuh manut kapining undang tetujon kengken carane GDN gerakan duag nangkil yang turah baso carojani pangman tegak pangman titel ulian pisadok ulian natur kapining lingi hido pamekas ido sang pinako murdaning jagat jagelumaku tangkil maring ida Prabu Badak sangkaning membuat syarat pinako makawinan ninten jeung etang edung napi malih mewasano para mangkin tangkil ring linggih hido sang pinako murdaning jagat matimpuh tur nyembang wih serau hering penangkilan di Panemas Warnangkara tanpa basa-basi jak mekranyang celeng langsung puniko masilo tiding ngaturang semah pangubakti Panemas matur raris bilih-bilih jak matagenan I Panemas Warnangkara nyaku pangkaro kalih saho ngaturang semah pangubakti sinami ngawenten ngatur dab alus sarwi mate gelung ri sejerone ngatur I Panemas Warnangkara dab balon metatikes metagenan nyumekenang tanpena sekadi pati agung hari kalan yang ngaturang muli-muli merupo gelung emas niki ratu gelung agung putra dumu manut kapining ngatur I Panemas Warnangkara inggih pi daging ni mamitang lugere titiang aratu anak agung puniki wenten sane katur gelung agung sane mawiwit melakar antuk mas ingyan druwen putra iri kiring pemekas Madurapura Yedarasi muangat panggumanti palunguh iratu tata sahuning gelung agung puniki katuring titiang sangkaning ide sang rumah gorsi sane mapicu sane muat oring padewekan titiang mapi rasi luwe boyo jadi tiang ngawi-ngawi boyo jadi tiang rekayasa dan wenten kadi punika nyendaratu ingyan kawentenan linggih hido sang rumah gorsi darmo jak mapi perajani ngangkan ngaku-ngaku sang resi meraguluwe ngelarang kedarmikan mang tiang piceket mang tiang ane madan darmo wacano ido madius ledang ratu marita tasangan Bini becik pisan ratu durusang ratu medal durusang ratu macacingak mapan ide resi darmo punika
mangkin sedang mesucian aring pancuran sani luwih mau tamo napi mensanang malih janto sang pelungui ratu durusang titiang saya go ngirengang ratu dahat duka Sri Nerapati miara sayang inggih ari wau kadi punika kawentenannya nek mawa sano wih dahat barahmantio makadido sang pinako tedung jagat mirengang murung sang sakun mapan keliput dening raso barahmantio nitan kadi-kadi puih yang merengus inggian sepitan ide sang Neropati semalih penyurianan idone saho jenelik jo kesang begawan manut kapining rentah tel pengandikan ido anak ya agung tuh paman paro panyak gelah ajak mekejang yan sajo teh buku akitu parilaksanan anak kelingsi rotonan do buin liu satu ya ke lautang juk yang begawan waring bejing do serapang apu buin sanang ane lakaran to sang paman engalang to srepetang to jak do buin lakar ngitung ane lenan gaene jak mekejang to oh lakar alih buin lautang jok di beji sanang serepang paman tegul poin belak-bak tigeting anu jani sangat nyen pengideh gelah harape kapining paman do nyen paman ngelah raso kenah jak pariangan do ngelah kenah medalam banane pahit jak pahit banane sikso jak sikso apo buin jak sanang titik lempagen paman agung dosa warna wiku tingkah wecing ian keketo laksanan sang rumago putus sido sang rumago wukiu sing jano tadung to gede kadiraso pelih yone ngemasin ane madan pati to mulo ane sanang dano ane ketibenin apo buin melaksano ane tan rahayu ngelarang ane madan jele utawi weci waro mantri baladika rare sama marga mireng makadi rentah del pengandikan ido sang pinako tedung jagat wih
Dewa Ratu Agung inggian paro tando mantri tabang wijang pengabeh paro patih agung anom mako sami punika nenten ngetang ngitung napi malih ngelanturang ari sajeroning pemargi ya. Ngesiegna beji kangin sane kejujur oleh paro panyak hidau sang natu pemekas paro patih agung patih hanom bile-bile panyak hidone wantaje ngungsi beji sane wenten aring beten kangin Kocap sampun prapta dan kerasa ori sajeroning pemargi sagedan sampun rawuh aring genah sane ketujuh pemekas aring beji kangin Kalau prano wasama siram Duke punika galah nedang becek pisan tatkalaning ida sang sulinge ida panito sampun punika usan menyuciang raga Ring sor kepung Ido melingging Duke punika mekadi kawedanan ida anak kelingsir ida sang rumago padito wenten ring sor tarune sane ngremun pemekas ring taru kepuh nonton iwak ring telaga ngulah nguning kayunan ido anak kelingsir iriko ring sor taru kepuh wenten telaga ari kalaning nyingak kawentenan iula mutawi iwak be punika pih Dewa Ratu Agung rasa lipyo ring napi-napi yan kawentenan ido anak kelingsir